I ćao svima. Prvo ću da se napršćem ovim crnim sprejom koji služi za rashlađivanje. Vidite, onda mašem rukom da bi se dodatno rasladila. Zatim uzimam ovu crnu kremu koja je za mazanje lica i onda mažem lice. Dakle, mažemo lice jer je to dobro za kožu. Ili nam bar tako govore farmaceutske kompanije koje žele da to mislimo. Onda uzimamo kremu bez broja ili ti BB. Kada stavljate kremu bez broja, neophodno je da stavite jednu tačku na jedan obraz, drugu na drugi, jednu na nos i jednu tačku na čelo. Tako da sve to čini trougao. Dakle, nema ništa sa iluminatima, ali molim vas da tako uradite kada sljedeći put budete nanosili. Nakon što završimo trljanje lica i razmazivanje, uzimamo sljedeći proizvod. Sljedeći proizvod, kao što vidite, dolazi u ovom obliku i koristi se za nanošenje na razne nesavršenosti na licu. Te nesavršenosti se još zovu i bubuljice, tako da se nanosi na bubuljice. Pokušajte ovaj proizvod da stavite direktno na svaku bubuljicu. Ako imate puno, možete jednostavno namazati na cijelo lice. Nakon toga slijedi lagano tapkanje, dakle oko pola sata otprilike. Za svaku kremu razmazivanje optimalno je pola sata. Vidite, nastavljamo, ovo je inače ubrzan snimak. Onda ponovo stavljamo isti proizvod na bubuljice, dakle to je drugi sloj. Ako imate puno bubuljica kao ja, potrebno je više slojeva. Ja uglavnom radim 3 do 4. Međutim, za 3 sata moram da budem negdje pa nisam imala vremena. Nakon toga češljamo obrve takozvanom četkom za obrve. Onda popunjavamo obrve sa obrva linerom. To je vrlo bitno jer ako imate neke propuste u obrvama, svi će to da primijete. Dakle, obavezno morate imati obrva liner. Sljedeća stvar, kao što vidite, je još jedna četkica koja također ide na obrve. I nema potrebe da vam govorim za što služi, jer mislim ovo svi znaju. Tako da ću samo da pustim snimak da ide i da završim sa svojim obrvama. Sada gledate moj neuspjeli pokušaj da kihnem. I propao je. Onda nastavljam s onim što sam počela i uzimam ovu paletu. Uzimam tamno bež boju i stavljam je na očne kapke. Trik u vezi sa četkicom je da mora da bude roze boje drška, jer to mnogo pospješuje samo mazanje očiju. Zatim uzimamo lijepak i stavljamo ga na kapke, jer nam lijepak da onaj vrlo poznati sjaj. Nakon toga ga malo razmažemo prstima, ali pazite jer se posle lijepe prsti, dakle osigurajte se da odmah posle operete ruke. Malo ispravljamo ukoliko je to potrebno, kao što vidite. Obično jeste jer ja nikada ne uspijem iz prvog pokušaja. Nakon toga uzimamo kremu koja je u obliku praha, dakle puder. Uzimamo puder i stavljamo ga na lice. Jer nismo dovoljno stvari stavili na lice i moramo da se osiguramo da imamo najmanje 10 slojeva do kraja videa. Dakle, na sebe ostavljamo malo okuha, to obavezno. Morate jako da trljate četkicom da bi koža upila sav taj puder. Dakle, nastavljamo sa istim trljanjem i sa druge strane lica. Bitno je da bude ujednačeno, morate da pazite na to, čelo obavezno, ako ne uradite to sa čelom, bukvalno ništa niste uradili. Zatim uzimamo malo ljudske krvi i nanosimo jednako po 3 tačke na oba obraza. Krv možete naći u raznim mračnim ulicama kao ispred bolnice, a bočicu kupujete u apoteci. Ovo je jako potrebno ljudima kao meni koji praktikuju vegansku ishranu jer smo prirodno blijedi i onda nam treba vještačko rumenilo. Nakon toga uzimamo karmin za usta i stavljamo ga na facu. Zatim stavljamo s druge strane jer to sve mora biti ujednačeno, naravno na usta jer je karmin za usta. I na kraju na nos jer svi želimo pomalo da izgledamo kao Rudolf, zar ne?
Onda sve to jednako rasporedimo laganim šamarima po licu, samo molim vas pazite da se ne povrijedite. Nakon toga ide svima dobro poznata maskara koja se stavlja nigdje drugo do na trepavice. Dakle, nemojte stavljati ni na lice, ni na usta, pa čak ni na nos. Nastavljamo sa stavljanjem maskare sve dok nam trepavice ne poprime onaj neprirodan i izdužen oblik. I ove posljednje momente ću da iskoristim da vam kažem da zapratite mog najljepšeg cool narcisoidnog brata na Instagramu, čiji će link biti u opisu. Također moram da vam priznam da sam glupa, ćao!